A young girl from Ampura area was missing since 11th of November. The name of the missing girl is Khorang. It is known that she went to a fair at Simna, but she doesn't return back home. A missing diary was filed at Khoi police station later. On the last 11th of November, a young girl from Ampura area of Khoi went out from her house to go to fair at Simna, but she did not return back home from the fair. Since then, she has been missing. The name of the girl is Khorang. According to the details, it is known that Khorang went to the fair with a man named Animes Debarma from Baijalbari, Khoi. After the girl went missing, the family of Khorang started looking for her but could not find her nowhere. Later, the parents of Khorang, with no other option, came forward to the media and seek for help. Gani ni sajak bahai ke kamaka kia sagade. Ani sajak khangkai mela thana hanai thangmani dalthano borobotong borobosa ang saimiya ani sajakno mokhangbo nugyakho taksuk jorotui kunu hospata mayaku ani sajakno ang tabukbo mokhang nugyakhu. Logorongno tam ko kjanai. Logorongno ang kobogo jekhini pano nukto ani sajakno nukhe ano sarna bagui. Ani monai khoroksa khumbar deborma komai tongkha jeng nok phangngui rutubui naibo tikhlai malia ang tini media ni thurute ani monai no tikhlai de mano hinai ang norok no maringkha norok phaima bagui ang norok no belaikhe hambai maya phar Ngai puilan chimike saikhane gade bahai bahai ke thanga. Puila ani monai 27 tarik 11 mas 2023 सोमबारनि सारिखौ प्राय अनुमान 7-8 तामफोराव सिमना मेला थांनायनि थांमानि बिनि दलाव बै थांनायनि सावै थांगो ओमफ्राय मेला थांमानि परे नगो किफिलिया आंमानि परे जों फुन्दक खालायखा फुन्दक हाबिया जों बेलायखाय आसमसा हत बम्बंगै वानाखा रुतुखा मालिया आंमानि परे जों तिनि बाय प्राय 7 दिन तखा आमनि बागै जों तिखलाय मियांगै मिडियानि बिसिंदि फानो जों मनायनो तिखलाय दे माना हिने गयजाव ओंखाय ताक्सु जरते बिनि जों जे साइमा माने हिंखाय मेला थांपुरु बनो बाक्सा मेलावा नुगो हिने साका जे साबाय नुग हिने सिंमानि परे Animes Deborma by Nugo Hinishawa. Oh, Animes ni parale bora. Animes ni para jeng Sawiman kaje Baijalbari Kigroksuya parawa hine. Ngai jeng Sawimamani loge no. Animes Deborma nogo tangka jeng tangai bono sungwika. Nung baija animanai Khumbar Deborma Simna mela tang. सोमबारनि सारिकनि 7-8 टाइमबो अनिमेस देबरमा बखौ बाय थांगो सिका जे आं बायनो मेला थांगो हिनै आमनि परे जोंबनो सुंका ताबुगान मनाय बर हिनै अनिमेस देबरमा साव निन मनायनो त आं नगद तुना हिनै थांमानि निन मनाय गारि कासाय बर जानिबो थां पाइखा सावइमे हिनै साव Koita time mo tuna hinay nung manayna tu hinay sungka bo sawa 7-8 ni time bo ngan hinay saw. Ngani ni manani bung le tama. Manani mung ke Khumbar Deborma. Bo no call da kaya. Bo jung no call bu khaya kisu khaya SMS kaisa khaya jung belai ke wana ja Animes Deborma jung no kok thikai saya bo sawa hor 7-8 wa melawa thangko nogo Tunanya hinay tu bumani biang mugari kasai thakaro hinay sawa jungbono saka nung bo baisi mela thangman ungga nung bono bori borok bahai ke saijung horo 7-8 tawa gari kasari rohona musung hinay Ngana olay missing day ro khara kaya thanga ro tha thanga jung thanawa thangai missing diary kaisari kaje chini on nogo manayoma hayongai kamai toka hinay borok bo saitogin tongo kintu bo taksu jarotei borok bo tikhlai mayakho Animes Deborma no le tam saka. Animes Deborma jungna je bono gari kasari roho hini samani pore jungteha hoto bombongui nogo kifili haikya missing diary suikya missing diary rima pore jung 10 dino teha Animes Deborma nogo thangka bobai malaina hine
কিন্তু বা অনিমেষ দেবরমানো আর দিননি হইতে নগমানি লিয়া जों বড়বো থাঙ্কা তাকসু জরতেই অনিমেষ দেবরমা বা নগ করি जों আমসুক হিনি সাইমানো। The missing girl's parents' name is Father Ratendra Dev Burma and Mother Shantirani Dev Burma. They urge everyone to inform them if anyone knows about the whereabouts of their daughter Khumbar Dev Burma and to contact them in this phone number 9612636572, and the other phone number is 8787337918. Reported by Biplov from Kuwait, Chini Khorang.